أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستعيذ بالله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إيرو أمجهانا درزا خويا بازدها إن شاء الله خود إذن بدما أمي درزي خو في سلسلة درزا خو حتى بيستا دوام كن، يعني معنا بفي درزي 5 درس إن شاء الله. ما فيجا سر چشتي توحيد ما بحث كرد. ما قوتا توحيد چيا، شرط توحيد چنا، شرك چيا، مشرك چيا، طاغوت چنا، طاغوت چلو تيرت كرن. ما قوتا علامة إسلامي چنا، حكم إسلامي چنا. بشرا ما قوتا وقت أمراب بيجنا حكم دار سروري حق الله. ما قوتا قالك اقوات شار تشتا يقين بك مجبور يك إيمانا خو بين حكم دار يعني سروري تك حق الله. قالك يك في حقي بدي الله. قالك يك ايجو سروكي دولتي بي مصنع عشيراتي بي ان كودر بي همو انسان قالك va حكم الله بخي حياته خدا. چار وقت انسان بكر نوا مشكله كده نوا پروبلم ده نکار نهانا جم محکمه و کافر و طاغوتا قالك هرنا چاره که لگورا قرآن و سنتا پیغمبری ما صلی الله علیه و سلم ببینن. ویگا وقت انسان کرابه اشتباهات شتا یقین بکه و همو شتا ویگا فهم کرد الحمد لله مجارات تکفیر جی مدا فهم کردن احکام تکفیر کنگید که تکفیر چمات که و تکفیر اصل دین اسلامیه. ویگا وقتی اون وقت شتا بعلمن ین تبلیغ بکن اوی ویگا انسان اینا پیشیاوا انسان اوی اینا پیشیاوا و اوی شبه آویج نوا چونکی ویزانه بن کود حق هبه ور شیطان دورا ورهانا و بشبه آویجنا انسانا چلو مثلا ویگا اوی انسان اینا جمع اوی راجنا آیت محکم هنا اوی آویجنا دور که اوی راجنا آیت متشابه مثلا و اوی سرواناکی ورا بحث کن. مثلا الله چند جارات بجه کی گو بچته الله گو نازل کرتیه حکم نکه او نکه کافره او حکمه ای هوس نفس انسان ای جاهلینا الله چند جارا آیت محکم ده پیغمبری ما و حدیث هذا بحث کن درجنا مثلا آیت که یا گو متشابهه بجنا ما آیت کدیه ضد و نکه بحث که باولو هم نکانه تکفیر بکن او انسان تی شبهه دنوا یه نوی مثلا این جمع او بجنا اشته او بجنا كفر دون كفر هيا همو عالمي ما في آية ولود بيجن ينوي إنا جموا أو بيجن تكفير يك نكاري والقاسي مظلم بكي چونكي خارجي ولود كرتن ينوي إن أو بيجن مثلا يوسف عليه السلام حاشا وكلا نافا دولة كافرة دا ويجي حكم دار يعني نافا وي بارلمنتويا وادا بو حاشا وكلا دي بيجن يوسف پارلمنتوی شرک بو حاشا وکلا افتراط عفینا یوسف بیوان شبهاتین آیت قرآنی ورد خوینن یعنی اوی اینا جمع بیجن نجاشی مثلا مسلمان وقتی چونه حبشیستان پیشی وقتی هجرت کردن ور او مسلمان بو اما نپیچته گو الله نازل کرده حکم کردن اف همو شبهه ایگو پیشیش بنا و خوش ورن ای ورا بحث کن یعنی اوی حدیث ورا خونه اوی بیجن ایگو بیجی لا اله الا الله چونکه پیغمبری ما حدیث کده بیجن من قال لا اله الا الله دخل جنه چلو زلامك بیگا بیجی لا اله الا الله اوی کفی جنته اوی مثلا این اوی بیجن زاد الانوات هبو زمانه پیغمبری ما زلام انسان هبو صحابه دورا وی داری تواف کردن یعنی اوی این اوی بیجن و زلامك هبو ایمانا خو به الله یعنی به صفات خود نه بو گوتو بو زارکو خود از بمرم لاشیم بشوتن و پیرا
او وی توزی باوش نحمود دوره دا خودی مدیسه نگینه و عذاب ندیمه خودی مدیسه دینه پشتی گومر و دبیجت تشما ولو كد عبدمه او دبیجت چون کس ترسام الله دبیجه متا عفو كد بكفى جنة عامه يجي اف مشركين دبیجنوام اميزنن ويجي يقينا خو صفات خود نانی اما دیسا کت جنتی چونکه یک افنش شرکم اویگا بکی ده بون بکی هزار شبه ولانه هزار شبه ولو بکنه چونکه اف مشرک دین و وا شبه داویجن در سری مسلمانه شاش بکن دوا جریوا شاش بکن میزنن هات نجام پیغمبری مجید صلی الله علیه و سلم مسلمان تا گوشتی گو مسلمان دو گراندن و ناوی خودی سر دخواندن بی گوشتی دخواردن حلال بون روك مشرك دين بيجنا مسلمانا ون شي انسان ون گوشتي ون دغورين بنافي خودي ون دخون اما وقت مثلا حيوانك فيغا نافا اورماني بمري او حرامج بناوا يعني ايجو حيواني جو الله تكوجش بناوا ون بيجنا حرام اما جو ون دغورين بيجنا حلال الله في ايه نازل كده بيجي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ون تشتي گوشتی حیوانی گو بنا ناوی خودی هات نگراندن وی گوشتی نخون او فسقه چی حرامش بونوا غیر الله دوام آیت بجید و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم شیطان وحید دیوا انسان دوستی خو حوالی خو دوار مجادله بکن دوار پف بچن و ان اطعتموهم انکم لمشركون گوون بدنا بایوا مشرکا گوون بدنا بایوا ونونجي بنا مشرك ميزنن بلكي جانا في انسان ورن شبهه باوجن بلكي اف شبهه ورا راستي وري بلكي اف شبهه ورا جران وري بلكي ون كان جوابا في الشبهه بدن بلكي ون شبهه فهم نكن نحو جو هاي زمان ونحب جوابي بدن اما الله تشد بيجي اما تشكي نكن ندنا بايوا وقت الشبهه عافتنا دوري نرعب ندنا بايوا الشبهه چونكي ون بدنا بايوا ونبنا مشرك هذا زحف مهمة تمام روكي تينا جاب ابن عباس دبيجنا ابن عباس اي ابن عباس مختار الثقفي رابويا ودبيجي وحيد استيني هل بقي پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبري ما يسونا بيشت پیغمبري ما پیغمبر نمانا وحي نما دستين مختار الثقفي تيد بيجي وحيد استيني ابن عباس بيجي وراستي اشتغليا او انساني دوراوي دميزينن دقحرن وقت ابن عباس بينت شلو دقحرن دبيجي ميزنن دي تششتي وحي هنا وحي جاكي الله تي وجاكي وحي حيا الشيطان تي وازولو يقين كي مختار الثقفي وحيا الشيطان دستيني الانساني قوفيغا ورنا بيشاوام و شبه باويجن ونكانا ولو بيجن محمو مسلمان شابن شبه باويجن زانبن اف شبه قوتينن اف نجواتي شيطان وحيد دوا شيطان وادخل سريوادا او جتين ورا مجادلات كان وتينا تينا جموا دبيجنا باكي او ايجو واديتنا اف شبه واديتنا اف دليلا هل بقي اف تك شبه شيطان قدايوا والله دبيجما اي مسلمان اي موحد اي انسان قوم بدنا بايواناكي وني ونجي بنا وكوام وني بنا مشرك وني ديني خو ونداكم اما الله چما في قولتك الله چما دهل اف شبه ورن چونك الله آيات ده قرآن ده بيجي ولتصغى إليه أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الله بناكي ولدكي ده أو إنسان إيجو باور ياخو أو قلبيجو باور ياخو برجاء قيامت ناينه ده بدي بايوا ودويناكي حق بكي دويناكي بسطني چه حق كرتيا الله اف شبه ورن انسان بدنا بايواناكي زانبن او قلبي وا انسانا براستي ايمانا خو برجاء قيامته ناني وا شبه خوتين خوشك شاني واتكن بكي آيات كي ورا بخوينن بكي حديث كي جي بيجنا عالم ولوغوتيا نافي عالمه بيجن بكي نافي عالمي هيش حس نكرتنا بكي ونبيجنا اف شبهيا اما زانبن اذ نراستيا او شبهه شيطانا دين او بيجنا ومثلا شيء ساعات كيف صار كافر مشرك واف طاغوت اف شيء بحثكم زانبن شلو الله ام هر سلميجي زكاة صيام روجي بحثكن شلو اف كلمه خدينش قرآن نازل بونا كلمه كافر مشرك منافق
الله في كتاب دجي نازل كرتيا تين دبجنا شركة دينكس نافا في تكفير دا أبارتمش نك والقاسي يعني والقاسي مظن نك نفهم مثلا وتشمع ولدكن هل بقي تكفير أصل دين إسلامية تمام پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيجي حديث كده أخوف ما أخاف على أمتي منافق علم اللسان يجادل بالقرآن أجبنا أمتا خوت ترسم أو منافق أو إين زماني وبعلمه أو بقرآن ورا مجادليكن أو منافق پیغمبر ما بيجي أسترسم رجاء جبنا أمتام أو منافق إين بعلم بقرآن ورا مجادليكن أو آية ورا خوينن هل بقي قلبي واضح هيج إيمانينا منافقا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم حديث بيجي أو آخر زمان ده إيه جامعه ده بکی هزار انسان میشکن یک جوان مؤمنه افهمو ویگایا پیغمبر مجید صلی الله علیه و سلم حدیث کرد بيجي اوی ناوا امتام ده انسانی وروین دجبنا وکوا اشتغالیا وکوایا اما او نجونا او منافقون تخوازنا دینی و خرابکن و چشتی و شبه زعفنا ویگا اینو انشالله تخوازم شبه که بد ما فهم کردن ده فهم بکن او انسان چلوتین و تخوازنا انسان شاش بکن مسلمان موحد ایگوات شتا فهم کردن شاش بکن دین مثلا جارا ما ایرو یاد درزه احوان و شرینا احوان و شر چیه دین مثلا دبیجنا قالك ويقا دو ضرار هنا دو تشت هنا هر دو ظلمن هر دو ضرارن هر دو خراب نباشن ويقا تين دبيجنا اما عالمي مولو كرتنا اشتا فتوى دانا دبيجنا ويقا دو ضرار حبن دو ضرار حبن و ضرارك مظن به يادي بچوك به مجبور يك يا بچوك قبول بكي ده يا مظن شينا به ولود بيجن تين ويناك بيجن ودبيجنا عالمي ما ذاتا فقه قاعده ياسكتنا كتابي خدا دبيجنا احوان الشرين ويناك يعني عالمي ما ويناك بيجن دبيجنا وقت دي ضرار حبن وامدنا باي جو ضرراوي كيما امدنا باي ويناك ده ضررا جو ياوي مظنه ده او نوجه ولود بيجن ويغا وقتي ونميزن چند جماعت دبيجنا مسلمانن بکی جماعتی و 10-20 هزار هنه پشتوا ددنا پیوانا که بیواش شبهتین و همو انسان شاش کن. اما ویگا میزنن تشکی ولو براستی هایم میزنن بلیم سر احوال الشرعين بشتن قواعد الفقهية هي دين مدى او چیه مثلا فقه قاعده هنا او قرآن و سنته مثلا آیتنا القرآن سر تشکی بحث کن حدیثی پیغمبری مجا سر وی تشکی بحث کن عالم تین دراجنا واحد دوكاش قرآن و سنته و فقه قاعده كي درتخن و بيجنا افناكي ولويا مثلا شنو مثلا قرآن ده الله سبحانه وتعالى دبيجي ربي و تشتي جران ولا ناخوازي ربي و تشتي حيساني اي سفك جبونا وتخوازي آيات كديده الله دبيجي الله جبونا و تشتي جران فرض ياسناكي چونكه الله جبونا و تشتي سفك تخوازي يا سفك تخوازي پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حدیث پیغمبر ما میزان پیغمبر ما بيجي جبونا انسانا ایشی واچتی و سوک بکن گران نکن پیغمبر ما بيجي پیغمبر ما دی روایت کردن پیغمبر ما هب وقتی نقابات دی قرار داده بو یعنی دی مسئله بو پیغمبر ما پشتی گناه حرام بو هر جار دراشتا اواز سوک یا سوک چی بگونه حرام بو هب یا سوک کرد پیغمبری من اویگا عالمی متین و دبیجنا ها پشتی ما اف آیت دیدن اف حدیث ما خواندن براتین فقه قاعده دادخن بیجنا المشقة تجلب التيسير او چیه وقتی تشت گران بی مجبور اموی گران بونی راک و سوک بکن اف فقه قاعده عالمی ما ویناکید بیجن تمام فهم کرد یا مثلا الله قرآن بیجه ما گوشتی براز ورا حرام کردیه ما گوشتی خوین حرام کردیه ما حیوانی گو مرن ایگو نه به ناوی خوداتنا گراندن حرام کردن ما حیوانی گو به ناوی تشندی هاتنا گران کردن یعنی ای پوت ای هیکلا ورا حرام کردن افهمو گوشت حرامن الله قرآن بيجي اما وقتی انسان بکوی ناوا حال کیوی یعنی دویتنه هبه مجبور راجده گو نخوی مثلا مری مثلا ناوا چوره ده گوشت تشک نینا مثلا حبسه ده دور که مری
نکاری تشکیلی بخوی تشکیلی نادن تک او گوشت برازه هم نه دنمره او تشتی حرام دبنا حلال کاری واناکی بخوی حتی تشکی حلال دیسه ببینه وکم مثلا شراب بینه مده حرامه اما وقتی آب نبی و نبات شروع دبی تبمره يعني تشكيتنينا او شراب ترى دبي حلال حتى ت هاري دبرك وعاف دي سببني يعني افتشتي عالم تين بيرم في فقه قاعده درتخن بيجنا الضروره تبه المحظورات دبيجنا وقت دبرك ضرورتها به دبرك مجبوريها به او تشتي حرام دبنا حلال وفيناك فهم كرت ين مثلا در زعما يا بري تكفير ما بحث كنت ما قوتا فقه قاعده كدي هيا اليقين لا يزول بالشك يعني تشتك هبه صدي صد يقين به تشكي الشبهه لي وري زدتي به بالشبهه به نصدي صد به او معناه جمنينا او يقين حتى تشكي يقين وناك رانك ام قبولناك افهموا فقه قاعدنا وفهم كيف بيقولنا لهم فيجا فقه قاعده يك هيا دبيجي احوال الشرين هيا وقت دو ضرر هبن يعني دي تشتم ظلم ضرر بن يك مجبور راجي يا ضرراوي كيم اف بيكي افش كود راجني مثلا دبيجنا پیغمبري ما امر دايا قوتيا ون ضرر ظلم ندنا خو وندنا انساني دورا خو پیغمبري ما مريا ساقرتيا الله قرآن ده بيجي وما الله يريد ظلما للعباد الله جبونا عبد خو ظلم ناخوازه آها يعني پیغمبری ما مرز حرام که ام ظلم بکن خوره و انسان را الله جد بيجي الله ناخوازه عبد خو ظلم بكم حديث قدسي هيا الله بيجي يا عبادي اي عبدي ما اني حرمت ظلم على نفسي مش بنا نفس اخوا ظلم حرام كرتيا تمام وجعلته بينكم حرما ومش بنا وجنا قبا ودج ما ظلم حرام كرتيا فلا تظلموا ون حفدو ظلم نكن اف حديث قدسيه عالمي متين دبيجنا اف قاعده دات كفي مسلمان اصلا نكاري خو وانسانا ضرر بديوا ين وناكي ظلم بكم ايفيغا دفرق ظلم وضرر حبي مجبورك تشكي فرضا يك وناكي راكي وظلم وضرر يك راكي جبنا ما فرضا بير عالمي متين قاعده كديدين بجنا الضروره لا يزال بمثله وقت دفرق ضرر وظلم هبه يك نكار بعين الضرر والظلم وناكي راكي ولود بيجن بايرتين دبيجن اما وقت دو ضرر وظلم هبن يك نكار به وناكي راكي هردو راكي نخو يك تشدكي يختاروا احوان الشرين نخو يك جواهر دو ضرره يا ضرره ويا كيم يك دراجي وناكي دياغو مزن دفن بياني هري اف فقه قاعده فيغان وفهم كدنا له دراجنا في فقه قاعده فيغان ودبيجنا فيغا دبيجنا مثلا نافا ديمقراطيه اي مثلا ام نكرنا بارلمانتو دا دجمني بارتي دجمني اسلامي هنا مثلا هنا فيغا كودي كيجان دولتي اسلامي هرن هب بارتي عسكري هنا اي دولتي هنا اي دجمني اسلامي ايجو اسلامي نفرتكن و هر زمان مسلمان هنا يعني بالسوز ده يعني بناف ده مسلمان تين دبيجنا اي مثلا ام نكرنا فيغا في بارلمانتو دا اوي تشبه اي اوي قزنچكن اوي بنا حكم داري في دولتي اوي مسلمان ظلم كن اي فيغا دي ضرر هنا اي فيغا او قزنچ بكن اف دجمني اسلامي ضرر هيا اي ام بكرنا بارلمانتو دا جي او جي ضرره اما ام تشبكن امي راجنا ضرراو يا كين بي امي ويناكن او تشيا اي امي كرنا بارلمانتو دا ورود بيجن يعني تين دبيجنا ام كتنا بارلمانتو دا وجا انسان قوم قالك رايا خو بديما ادبيجنا اي قوم يزنن راستا فيغا دزراد بيشاو هنا ون رايا خو ندن اوي اف بارتي دجمني اسلام اوي قزنچكن و اوي حمو مسلمان ظلم كن ون رايا خو مجبور بدنا ما دا ام قزنچ بكن ام زانن هر دو زراره اي فيغا او قزنچ بكن زراره ون رايا خوش بدن اوجي زراره راستا اما زراره ويا كيم امي ويناكن
يعني بر بارتي ايجو نو قاصد جمله اسلامنا بر او قزنش بكن ولود بيجنا انسان راد بن راي خودن بيجنا ام تشبكن مجبور ام راي خودن نقوم ندن اي اوي بارتي جمله اسلامي وقزنشكن او مسلمانه ظلمكن مثلا راي خو مثلا ويغام تركي بحث بكم ام راي خو ندنا اكابيان هدا بار مثلا فلسطين حماس به مصر يا مرسي به سوري عراقي بكود بارتيام يقول بتشكي نزيك إسلامي نت بيجنا مجموعة رايح خو بالنوا أمناد نواوي تشبن مثلا جاب هاوي قزنشكي أو هذا بي قزنشكي أو يبهجي أو قزنشكن مجبور أم رايح خو بدنا يقول نزيك إسلامنا ولوتين إنسانا دخابين وشاشتكم ما يزنن أفهموا فقه قاعدة من فيجان يك فقه قاعدة تك اجتهاد عالمنا نقرآن نسنة قرآن والسنة فرض العين فرض جبونا حموكا مبدنا باي وقتی پیغمبری ما صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى تشكي ورا بحث بك او جبونا و سكرا ودا دبي فرض جبونا مجبور بكن اما اجتهاد عالم جبونا و نفرض اجتهاد عالم تك جبوناوي عالم دبي فرض وفقه قاعده تني اجتهاد عالمي منا عالمي ما ذات كتاب بخودت بيجن وقتي فتواي ما يعني اجتهاد ما زد دركفن بقرآن والسنة بقرآن والسنة لف نون يعني بقرآن والسيرة پیغمبر ما لف نون راجنا اجتهاد ما راجنا فتواي ما وباوجنا ديوار عالم في ناكد بيجن تمام افيك ددو عالم شلو في قواعد الفقهية أف فقه قاعدة جو قرآن والسنة داتنا له ما قلت كاريكادي شلو أف قاعدة أف درت كفن جي قرآن والسنة يعني عالم ما درابند مزين قرآن دات شياسكي سرفي مسألة پیغمبري ما سرفي مجالة شبحسكي و فقه قاعدة داتخن شلو عالمي ما و فقه قاعدة جو قرآن والسنة دا درخصنا مجبورة ألزمة وفرض جبونامة أم و فقه قاعدة بن رونيا قرآن والسنة دا فهم بكن قو أم فاناك بن رونيا قرآن والسنة دا فهم نكن زحف تشكي خرابي درد كذي أزي مثال كده موان فيغا هناك هات هناك وري بيجي عالمة أي عالم ما فيغا فقه قاعدة خوات فقه قاعدة كيا الضرورة تبه المحظورات يعني كودي زور هبي جرانبون هبي مجبور يكون هناك راكي والسفكبون بينهم دبيجا فقه قاعدة هيا جو قرآن والسنة درخصنا عالمي ما فيناكي قوتنا اف راستا اي دبيجا تمام از ويغا 5 جارا ميشتكم مرا زحف جرانتي از 4 جارا ميشكم ميجا سباي جبونا من راكن چون فقه قاعدة هيا راكن چونكي مي از دشغول متا ايفارا بايدا از درازم از نكما ميجاس باي رابن ودي صار لازم جبونا ساعات وراب هالمعيش اف جبونا من زحف جرانا چون از ويرو زحف بطنم از نكما سر بيام جبونا من 5 جارا ميج داخلنا 4 جارا فقه قاعده جهايا الضروره تبه المحظورات ويناكي راكن ميج كتني بر چاربن انسان كرابي تشكي ولو بيجي وني چه بيجنا ويناكي وني بيجنا سريتا فيغا نجها كار ديني خو بعلمت فيغا چه بحثكي يعني تشلو قاعد تشكي ولا بيجي يعني مملكتي ما زحف قربنا له فيغا مثلا سوري بعراقي ب مثلا ديار بكر ميرديني ب والزحف قرمان فيغا مثلا انساني جو انشاء هذا الشغل هافينا وزانج قاسي قرمان وبراستي هافينا او در زحف قرمان انسان والاداره ناكي فيغا فقير انسان ابي انشاء بالشغل هافيني دا ذاتا هافينا او انشاء الشغل فيغا رابي بيجي اي عالم جبوناما روجي راكن چونكو فقه قاعدة حياة الضرورة تبه المحظورات يعني تبارك زوريها بي جرانبونها بي مجبور سفك بون وري روجي جبوناما زحف زورا زحف جرانتين فيناك جبوناما راكن اي فقه قاعدة جاية هناك رابي فيناك بيجوا ونتش بيجنا بي ونبيجت فيغا تشد بيجي فيغا سريتا جاها خرابار دينو خو بعلمت فيغا چمر بحث كي تديني اسلامي فهم نكرديان او مثالي قوما فيغا دان
او المشقه تجلب التيسير بون او فقه قاعده بون يعني مشقه تشكي جرام بون زور بون هبه او ناكي تي راكرتن و تشكي سفك تيغوتن مثلا كوركي جنج فيغاهات كوركي جنج فيغاهات قوتا مفقه قاعده دافكي خونديا كتابي مدى تيغوت مثلا الضروره تبيح المحظورات يعني دفرك تشكي مجبوري هبه يعني مجبوري هبه تشتي حرام دبنا حلال نلو موقع مثلا فيها قلت قشتي براز يعني قشتي حرام يعني شراب حرام به وقت مثلا مجبوري به تشتي حرام دبنا حلال افق قاعده هاي قرآن دجدي قوتن تمام دبي جن خو از فيغا از جنجم كس ناخذ مره بزوجين زحف جران مرته عالم جبونام الزنا حلال بكن زنا حلال بكن چونکه ویگه از زنا نکم از محف از حلاق بکس شنهی خراب تر بکن جبونام زنا حلال بکن چونکه فقه قاعده جایا عالمی مج ویناکی بیجن انسان کرابه ویناکی بیج و اونی چی بیجنه اونی بیجنه تسری خدا ویگه سابقی تسری تا ویگه نجها رابا هرور هر دینه خو پیشی بعمه دین اسلام فهم نکردیم عینی ولو انسان تین دراجنا فقه قاعده و دبیجنا احوال الشرعي يكاري رأي خوب ده يكاري بكف برلمانتو ده ميزن وقتي ون ذا فقه قاعدة ونا بن رونيا قرآن وسنة ده فهم بكن أبد بنا السلاح وكي جان منافق كي جان زندق كي جان كافر ومشرك وري أو في ديني خراكه چونك برا تشتي حرام تخي مباح تشتي قو فرضة راتكن يعني مجبور شلو أف قاعدة قرآن سنة دين كنجي قرآن وسنة ضد تركبه لفنون أفق قاعدة معنا ونماها تمام چون قرآن وسنة مصدر حمود شديا فيجا ميزنن تين دبيجن فيجا وكما قلت دي بارتي هنا فيجا راي خوندنا ويناكي او يادش من اسلام ايه او مسلمان الظلم كي ولو بيجن يعني امنا كمنا برلمانتو ده او ديسا دجمن اسلامي قزنچكن او ما ظلم كن ويناكي بيجن فيجا سوزن مثال كي بدموا فيجا بيشاوا توبش كبه ومار كبه فيجا انسان كرابي بيجي اما فيجا وحردو جحر وتكوجن يعني وفا بدن ونمرن چونك جحرا وكوجن اون فيجا راب بيجنا الجحرا توبش فيجا خرابترا اما توبش كوجن وبر مار ما بده بيشتي مار ما بدا اما چارا ميزن بكم چارا كي بيبنن اما چنا جم دكتور بالما ديسا بعد لنم يا انسان چما ديوروكي ايغو فرصتات حبه دي چما يكي كوجي كنا ارابا توبش بكوجا ومارجي بكوجا يعني دي چما دي خو دي هلي يك تغسكي چما تخوازي يك دفا بده وجحراوي بكبيتا بيشتي قول كاري هر دو كا بكوجي ميزنن پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دورا پیغمبر ما دا ونزانن روم هبو هرستيان بون وخسر هبو فارسي بون يعني مجوسي بون او مجوسي دوستي كوريش بون چونك اوجه هيكل را عبادت كردن مشرك بون و ملتي مكة جولت كردن قوما مكة جولت كردن اما بيزانت هرستيان ولونت كردن اوجه تسا كافر بون اما نا پودپرست بون اویگا مثلا پیغمبری مکا نرابو نگوتا مثلا بيزانت هرستيان نزيكي منن اما اویگا چنا جن بيزانت اما دست خود نوا اما بيجنوا اما پاور لهمبري و مشركا اما حرب كن ووقت ما مكة ستاند برا اما ورمينن وبرا اما روكا دي وقت قوات اما ستاند اما بيزانت جستينن پیغمبری ما تشكيلو نگوت پیغمبری ما تشكيلو نگوت اویگا لگورام ویگا قحفه ویگا و انسانی مشرک هرن ایگود بجنا پارتی و دموکراسی مجبورم گورا سریوا مجبور پیغمبری ما چوبانا جن بیزند گودبانا بیزند ای ام واکهون يعني الدين بتشكي وكا هواج بها بكيني ام جي عيسى پیغمبر قبول كن ام لهمبري و پودپرست مشرک حرب کن پیغمبری ما تشكي نگود پیغمبری ما چقد حتى پیغمبری ما حرب لهمبری پیشی بیزانت کرد روم کرد هر بقى نزیکتر پیغمبر بونجوا مشرکا اما پیغمبری ما تبوکتا لهمبری و هرستیان حرب کرد برای چاخی عمر در رضی الله عنه چون قصر فتح کردن اما پیغمبری ما تشکیلو نکرد یعنی مثلا قوم کبو قبیله کبو عشیرت مدار بو او جی بقريش لا نافا حربه دبون پیغمبری ما نرابو نگوتا مدار دورد منه اما ویگا چنجا مدار اما بیجنا امجی
امی ورا پفر حرب لهمبری مشرکان وقتی ما مکه ستاند برای مکه یامایه و مدار اویدی سفگره زادن دور منن امی استینن پیغمبری ما چیکار نکرد ده zarar هبون راستا مدار zarar بون مکه کرشتی zarar بون پیغمبری ما نگفت امی میزین zarara کی گلک بی امی چنجم یا کیم کیجان بی امی چنجموان یا پیغمبری ما نگفت مثلا قوم مشرکی مکه ای مکه میز امی آری وکن امی مدار امی خلاص کن وقتی ما مدار خلاص کن برای حق بدن ما پیغمبری ما صلی الله علیه و سلم چیکار نگفت ای دولت بیجی ای پیغمبری تا ای گوت ویناک یقین کی چیکار نکردیا یا مثال کدیس بدموا ولید ابن مغیره تیجان پیغمبری ما صلی الله علیه و سلم بیجی ای محمد پیرک تخوازه امی پیرک ادنتا ت پرد خوازه امی پرد نتا ت جن کت نعوات تشه امی باگ نحمو دکتورا ای محمد تتخوازه ببی سروکی ما تتخوازه ببی مظلمه ور امی تخنه حکم داری خوا ور پارلمانتوی ما امی تخنه سرکی خوا افتی چه معنیه پیغمبری ما اوی کفی ورده وقتی بخوازه مسلمان اشکنجه بکن ظلم بکن واج مملکتی و باویجن پیغمبری ما بیجی نا امونو نکن نکانه ولو بکن افیگا میزنن مسلمان اشکنجه کن و شهید کجن وات کجن واج مملکتی وات آویجن مالی و جوادستینن yani hayata ve barbat kın dever kadi peygamberime dibejne var bikava be sarukima vega yek mezini di zarar hana nalo di zarar hana vega Müslümana bu kujin işkence bikın avji zarara peygamberime bikavi nava ve kavmi bibi saruki vaji avji beki zarara vega ligora kahve va insani gupay demokrasi de çın galek peygamberime çubana ve parlamento bana hükümdari va ما او يرولد كن بجنا امي كفنا في سيستم هذا امي حكم بنا حكم دار وقت ما قزنج كل بالما حقين مسلمانه هي دي دمدنا وروك امي حموك خنا دستي خو عيني تمام تولد بجنا پیغمبري تشكيلو نكرتيا او پیغمبري محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تشكيلو نكرتيا كين اگو بشتيكو پیغمبري نكرتيا تكي تش مولود كي پیغمبري ما صلى الله عليه وسلم راضي بو مسلمان شهيد بكفن بمرن زاروکی و بکی یتیم بمینن پیغمبری ما وی نتخواست اما پیوناک راضی بو دگوت اف ضرار مستره اما از ناکف مورده پیغمبر ما وی دگوت عالمی ما فرضا جبونا عالمه یا راستی بحث بکن عالم هری کو مجبور یا راستی بحث بکن پیغمبری ما بیجی شهیده هری مزن کیا دبیجی امجیم حمزه bayra کیا دبیجی گو یک رابه هر جم ظالم کی و توحید بیجیدا یعنی یا راستی ویرا بحث بکه بشتر وری شهید کردن ها او شهید مزنا در پیغمبری ما چه بیجه ده zarar هنا هر ویگا یا راستی بحث بکه او شهید کردن ویگا بحث نکه کتابا خودی نانیجا یعنی اشتغالیا پیغمبری ما نانیجا پیغمبری ما چه بیجه رابن شهید بکویم چیترا اما دوی خون زم نکن بشتغل یا راستی بحث بکن مو شهید چی بکن اف zarar قیمتره میزنن کی دبیجی ما ویگا کی جان zarar مزنه کی جان zarar بچوکا نلو مثلا ویگا تین بيجنا مثلا zarar مثلا ویگا ام قزن شنگ دجمنه اسلامی هون او ما مسلمانه ظلم کن اما تکفی پارلمانتو ده ویگا کی گوتی ویناکی اف zarar مزنه گو او دجمنه اسلامی قزن چ بکن کی گوتی اف zarar گوام بکنم پارلمانتو کیما کی ویناکی بيجیم میزنم قولوا بانا پیغمبری ما صلی الله علیه و سلم اوی کتبانا دار الندوه اوی کتبانا وی دار الندوه ده گو کتبانا ورده نه مسلمان هاتنا اشکنجه نه مسلمان اوی هات بانا شهید کردن نه مسلمان اویج مملکتی و عابد بانا پیغمبری ما چی بیجی دی بیجی راستا ویگا ده zarar هنا یا اوی اف حمود تشت بن یا نزدیک هم اوی پارلمانتو ده پیغمبری ما چی کی دی بیجی کی جان zarar کیما اوادی دبیجی مسلمان شهید بکردن مملکتی و باویجن و اشکنجه بکن اف zarara کیما چما çünkü şirk zarara و zulma هری مزنا Allah İslam'da kitaba khoda اوید بیجمه چه راسته چه چپا چه zarara مزنا چه zarara کیما Allah ve nakib بیجمه dine ma ne dine mantıqa İmam Ali dibêje got dînê me dînê mantiq bana wextê em lingê xwe mest dikin destlimeş digirin
مجبورم مس نسر بانی سر لنگی خو کرد بانه مجبورم بن لنگی خو کرد بانه چونکی پیسیتیت که بن لنگی ما بن لنگی مدلوته گورا منطقم چوبانه مجبورم لنگی خو خاری مس کرد بانه اما الله چه امر دیما ام بانی سر لنگی خو مس بکن دین اسلامی نه دین منطقه دین اسلامی دین تسلیمیته الله تشکی بجی پیغمبری ما تشکی بجی تجی وناکی تسلیم دبی اف دین اسلامی دین اسلامی تسلیم بونا میزنن لقمان علیه السلام دبیجی کوری خو یا بنی ای کوری ما لا تشرك بالله لهمبري الله شرك نكا جم الله نراجع شريكا چما ان الشرك لظلم عظيم çünkü şirk zulma و zarara her mazna zulüm şirke mastır nina خرابی şirke mastır nina zarar şirke mastır nina Allah vinaki kitaba خدا بحث که میزنن وقتی پیغمبری ما مکه فتح که الله وی آیت نازل کرد بجیم وقتلوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم ون واناکی بکشن چلو واناکی وکشتن ون جی واناکی ج مملکتی و باویجن چلو واناکی وج مملکتی و ترکرتن الله دوام شد بجیم والفتنة أشد من القتل çünkü şirk kuştunda he xarabtıra Allahu Ekber Allah ver beje şirk kuştunda he xarabtıra av ayet sure Bekara'da te sebeban nuzlavina ki müşriki Mekke rahat bindi bejna ey Muhammed ونحاتن مهي حرام هنا يعني وام هذا يكنكاري جهاد بك حرب بك والمهي حرام ده حاتن ون جم مسجد حرام كودك نكاري حرب بك ومر حرب كرتيان وجناه كي مزن كرتيان الله جبي آية نازل كده بيجي إن والفتنة أشد من القتل شرك جوا حمود تيجوا بحث كرتيان هي خراب ترى وهي خرابية وهي ضررك مسترة جاب بعد تيجوا بحث كرتيان مجاهد جتا اي تابعين دبيجي كشتناوا الشركي هي تشترا قيمتا حياتا و جاني و نينا جو مسألة الشرك وتوحيد به جو مسألة توحيد به يعني الشرك ورنكرتن ين وني شهيد كفن شهيد ون بكفن كشتناوا تشترا زرارا كمترا çünkü şirk zarara mazna mastır şirk zarar nina Mesela vega Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruki dibije Muaz ey Muaz dibije zaten Muaz naskı Muaz ibn Cebel dibije la tuşrik billah ey Muaz lehemberi Allah şirk neka çlo ve in qutti'te ev hurriqt guta la şita parçacı bakın qutçı bakın uta bir şautenci ama Rab karşı Rabbi xwa lehemberi Rabbi xwa şirk neka Allah vinaki peygamberime vinaki biji Muaz vega cihad Allah farz kırtyan munzana aslında hikmeti ve cihadı çima Allah farz kırtyan yani çima Allah farz kırtyan mesela insan Rabbi cihad beke cihad işki tehlikeli ya yani karşı kafir harp beke çünkü tehlike haya tazam bakın tehlike haya ta öyle kujun tehlike haya öyle piraketa öyle xna cariye tehlike haya öyle zaruki xna öyle zaruki ta xna kola tehlike haya öyle beldata işgal kın tehlike haya öyle fikri ve dagiş kın bişti bu afhamu tehlike hana çima Allah cihad farz ki çünkü vulkası risk yani vulkası risk haya tehlike haya Allah çima venaki farz ki و تاریخ اسلامی ده افتش بونه ها یعنی وقتی مسلمان حرب اون داکرتن افهموش بون زاروکی و خسنا کلا پیرکی و خسنا جاریه راش نواز لام اشکنجه کردن و کشتن بلده و اشکال کردن افهموش بونه جا چما الله وناك فرض که میزن الله قرآن بيجي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ون رابم لهم بري و جهاد بکن حرب بکن چما حتی دین همو خودی به حکمدار سروری کلمه خودی همو دورا سروی دنیای به یک
یا هەری مەزن ئەم سەر vê nake heq bikin çima de şirk rabe û tewhîd hemû devera bibe hukmdar bibe serwerî ji bo nav vê tewhîdê em pîrekê xwe ku bibine cariye qîmetê wê nîne zarokê me bixine kula qîmetê wê cem xwedî ne malê me hemû rajin malê me hemû ka bistên bişewtênin qîmetê wê nîne qîmetê ve hemû tişta nîne cem Rabbê me Allah vê nake dixwaze naxwaze ama xwedê were ya tewhîd û şirkê yên ev hemû tişt qîmetê ve çîka ne çunkî pêşî heqê Xwedê tê heqê Xwedê tewhîd e ev însan ê gotên vêgan dikevne va parlamento de û dibêjine ê mecbûr em iştegaliya me heqê me jî çêbê de zarokê me bi şalpê xwe jî herne mektebê de em Müslüman yani em jî piçikî serbest bin mecbûr em vê nakê bikin heta kuştina wa nîne yani zulüm kewilo nîne de wana kuştin jî ama tişkî wilo dikin ev însan çima wilo dikin çünkü wanakê dînê İslamê fehm nekirtiye wanakê dînê İslamê asla fehm nekirtiye çünkü Allah Kur'an dibêje inna Allah eştera minel mu'minîne enfusahum ve emwalahum bi enne lahumul cenne Allah canê hayata mukmin û malê mukmin ji wî nakê kiriye ji bo na çi ji bo na cennetê Allah hayata ve canê we û malê we ji we kiriye û cennet daye wan bewlo qîmeta hayatê we qîmeta malê we hiç nîne wextê sebeb şirk û tewhîd bin însan bikeve parlamento ev nabe tağut dibe tağut însanê got raya xwe bide nabe müşrik dibe müşrik bi kî canê tê bê piştî got ev şirk e ev dibine müşrik dibine tağut ev însan çilûkane heqê Allah bavêjin û heqê xwe bifikirin de piçikî yani de gelektir heqê wa çêbin heqê Allah bavêjin û heqê xwe bêne maslahat bêne pêşî û heqê Allah bavêjine paş û bêjine heqê Allah zarara kême ama heqê me wextî were îşgal kirtin were zulm kirtin ev zarara mezin e mecbûr em bikevne va tişta bikin ev çilo însan karî wilo bêje çünkü ew însan tek însankî müşrik karî wilo bêje însankî muwahhid Müslüman asla çikî wilo nabêje hayata xwe wê de ji bo navê ji bo na Rabbê xwe ji bo navê tewhîdê mêzinin ev vêga li gora dînê İslamê tişkî wilo heye yani ev ehwan û şerên ê gotin were behs kirin maslahat mecbûran bikin em nekin ew ê dînê İslamê de tişkî wilo heye nîne pêşî me got ev îçtihadê alimin ne ayetin ne hadîsin wextê ev îçtihad zid derkevin bi Qur'an sünnetê yek tavêje me gota mecbûr yek va qawaid û fiqhiyê ev fiqî qayde bin rûniya Qur'an sünnetê fehm bikin got yek fehm neke nexwe sibe çawa ê got rabêjî zina ji bo na me helal bikin yan ji bo na me çar cara zê mêşkim farz bikin yek ez naxwazim çilo ew sepiq e evê got kevne parlamento ew jî wek ew sepiqin û çi zerarê mezin e çi zerara kêm e ew Allah me re behs dike nes li gora qehfê xwe neçin ev Allah me re behs dike û zerara herî mezin şirk û kufr e piştî got yek herî parlamento şirk bikeve şirkê bibe kafir çilo însan ka raya xwe bide em bikeve parlamento da ev şibhe tê avêtin çilo ev şibhe hata avêtin و فهم کرد ویگه همو شبهه دیجی وقتی اکثر وانا که بشتغل کتابی وکه همو شبهه و ای دیجی دبنه بوش توز و دومانه ویگه میزنن براستی اف پارتی گو ویگه دبیجنه هم جبونا اسلامی دکبنه ورده یعنی براستی جبونا مسلمانه تشت کردنه میزنن ویگه اونها ترکی دبیجنه و ای گنج ام هیچ چاخی بری ویگه زن وقتی سردین اشتغالي وقت واسدين تشتغل تبعنا او كشت تبعنا دولت ندهشت ام زان بري فيغا وقت هي اذان تركي هات خوند فيغا ميزن عرب تشخ خوشه ام زان بري فيغا وقت كچيما نقرب نحن مكتبه و يعني بالشالبا قلنا الشالبي خوجك وكچيما سري واخرابون ميزن يرو الحمد لله بجنا كچيما كان دكتوري بكن نحن مكتبه خوش يعني ام مسلمان اذان تي خوندن يكاري قراني بخوني بري فيغا دبیجنه وقتی قرآن یساق بو ویگا مثلا قرآن سربسته ویگا وقتی اون پیشی هست بکن بجنه براستی ها تشکیلو کرد یعنی ضرارن هنه کبون و ناکی را کردن اما میزنن براستی ولویا ای رو اسواز ما بفرسم ترکی حکم که اسلامی حتی ویگا حاتیه بپرسن
انسان رابي جهاد بك ديسا يساقا زنا ديسا حلالا تزنا بك جزانينا تبد زي تستسجناكن الشراب فخوي حمود دبا الشراب تفروتن نا يساقا اف حمودش هيتش اسلامي نهاتا كرتن جبونا مسلمانا يعني ديني اسلامي دا اسلام وتوحيد ورفهم كرتن تشتكرتنا نكرتنا قلتنا انسانا تلفزيونا بخنا مالا خدا دا وقنالي و اسلامي ميزن دا هون ديني خو فهم بكن قنالي اسلامي خصنا سي قنالي اسلامي تشكرتنا وحزار قنالي دي تشكرتنا هر رو ديزي شانتكن مسلمان ايجو بري فيغا بن ظلمي دبون ايجو سريخو طوان وقت بيركا ديتن چونك قلتنا ربي ما امرد دي ما ام سريخو بطوينن ايرو بعائلة جا بفرا درونن و ديزياد ميزنن چلو زلام و بيرك بفرا تازي نواي تحتنا بعائلة جا ويناكد ميزن بجنا اف ديزي اشتا ولد بجن بيركي بري فيغا راستا شالپا خود کردن ظلم هبو اما سروي شالپه هیچ تشتك ندهشت واري سروي ايرو چليا جايزا ايرو نيا ساقل ايرو چه بويان چوراب کی تنگ خود کن اتکی پچوک جي خود کن فرنه کی تنگ جي ددنا خواه و منديل کی تعویجنا سر خواه پنبه و رنگ و دبیجنا اف شالپايا اف ناكي شالپا اسلاميا علاقه و اسلامي چيا دبیجنا بری ویگا سرق انسان بنا سرق çünkü sünneta peygamberime bu hatna dalakandın vat kuştun. İro sarık nama yasak rastiyam. İro mezenin sarık insan ne sarıkha na çıma dibine vaka insani Avrupa farqa milletime qavmama و qavmi Avrupa nina pantorigo au khatkin au ji khatkin spuraxo igot qusin au ji got qusinin yani wa vinaki kirtiya wa çijbuna dini İslam ve ummeta İslami kirtiya wa çfida aniya راستی بریفگا قرآن وقتی هاتو بو خوندن یساق بو بکی انسان 10 ساله جزا دانا واناکی بکی وات کشتن جیم اما انسان جبونا آیت که دچونا و اورمانا دزیگا قرآن خوندن جبونا و ایمانی ایرو قرآن تی خوندن انسان هیچ آیت فهم ناکن آیت فهم ناکن اما انسان بریفگا سر دین خو بون دین خوازم کردن ربی خوازم کردن دواج ربی خورد کردن ایرو سربسته ایرو چتکن جاوی نظر دادن خو مسکا خود کن بجن اول محافظت کن اف دینا ایگو و انسان آنیا چه دین اسلامی مرا کردن 17 ساله بجن AKP کودی به پارتی اسلامی قزنچ کردن و ناگه مرا آنینا چش بنا ما مسلمانا کردن و کارنا سربست بشتغلن کوم کارنا سربست بشتغلن چند عالمی ما ویگا حبسی ترکی دنا چند درد کفن دخنه و حبس ادا اول سربست بوناوا اول هوریتاوا اوا قول بشتي حفظ صلاة جبونا ما مسلمانا وحموكا شاشك وخابان وحافيناكي واني وتشتقناني وتشكر وتكفي دولتي وخصنا مودرن وقستخانات شكرتن وريت شكرتن دون بكمنا امانات شعبي مسلمان وبكمنا شعبي اوروبا دو وفاناكي كرت ون فابريقي بيرا فاتكن ون بحمود شتا حرام ناكن نيتا وتشوك هيچ نتشكي ولو بكن وتشجبونا مسلمانا كرتيا وتشجبونا مسلمانا كرتيا وقنجتي بيجاش بنا مسلمان كرتيا وانا تشتكش بنا مسلمان كرتيا وقنجتي هيك نكرتيا الله قرآن عندك بيجي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هابناك تخوازنا الله بخابين تخوازنا الله ومكمنا شاش بكن لكن او تني خوشاشكن ودروا خدكن وتشكرت يجبونا ما وتشكرت يجبونا أمة إسلامي وين شو نستر قلت غير خوش وين بريخو دستينن وين نوا قمرادنا وين حمود دورادنا وتشكرت يجبونا ما ويجبونا خو وين اكيد كن اما نجبونا مسلمانا tabi mecburun bej nejbuna Müslümana da un raya wa Müslümana bistinin u ser pişta wa Müslümana un rahat bin un khusa qoltuğa durune wajbuna Müslümana tiştik nekirtiya hiç ura neştagın ne bej mecbuna Müslümana tiştin kirtna tein de bejnama ina kham çıkın de bejna evega parlament nahwara behlen yani amna kamna parlamentom çıkın امواره بهلن میزنن انسان بکوی پارلمانتو بیجی الله حق الله حکم حق الله ای والله سر سرما سر جعبما او انسان ان شاء الله يشيتي بكو جنجي ان شاء الله شهيدا
لكن ما هیچ ندیده انسان کتوا پارلمانتوی مشرک و طاغوت داده و سر توحید بحث کردن دبیجنا می پارتی وگه می سر اسلام بحث کن اما پارتی ایگو وکردن و روکی حس کردی سر توحید بحث کردن روکی و دیده انسان چیال او مجلس پیش و گوتی و آنها که افتشتی گوند کن نراستا سروری حق الله قالك ام بتشتيقوا الله النازل كرتي حكم بكن وتشكلوا حس كرتي حس نكرتي او نتشكلوا اصلا حس نكن اف سيستم ديمقراطي افاغو بارلمانتو انسان كفنا وردا انسان دبي روكي وكوا بري فيغا نيتاوا بركي باش بتقول اميش بنا مسلمان چن ايرو مثلا بارتي AKP به اردوغان بيت بجنان ام ناخذ الشريعه بينه نيتا ما تشتغلوا الشريعه نينا كي ورد بيجي هوا حمو فيديو هنا فيديو نظام بيجي از ناخذ ما شريعه بينم لايك ليك فرهايا او ولو فرميني كوت وازن دقوتنا مرسي بيركبوا مرسي دبرسي تلفزيون دات بيجي مرسي وقتي تبي حكم داري في دولتي دي الشريعه دي خيف دولتي او جد بيجي ذاتا انا يا سما يا فيغا شريعه هل بقي كو شريعه يا طاغوت يا بيجي شريعه بيركش بيجي نا هي باقد ويا دبيجي انا از دبيجي مثلا هناك تشكي بيتزي ولي دستوي قدكن او سي حاجه تكرات بيجي نا تشكيلو ديني مدنينا اف اجتهاد عالمي مايا اما ام تشكيلو ناكن سوره مائده الله قران ده بيجي بيرك وزلام جو بيتزن دستوا قد بكن شنو اجتهاد عالمي مايا ميزن انساني جو بكبنا و بارلمانتو ديمقراطي ده روكي دبنا وكوا الله قران بيجي وزين لهم الشيطان أعمالهم الشيطان عمليجو أو تكن خوشاني وقت إفناكي بكا مش بناوا مش بنا إسلامي ولو تكاري ولو بكي حال بقي أو خوتني دخابين أو شاشتبن أو تني شاشتبن أما فيناكي فهم ناكن بكي بجنا أمي ولو كن حال بقي تشكيش بنا إسلامي ناكن داري واجم الله هيش نينا داري وكا مشركة ومشرك وكا نجيسة داري واجم الله نينا ميزنن بقولوا اف شاشتياغو او تكن ندنا بايواناكي اصلا انسانك تشلو الله هدف ديما ريا هدف يجي الله جبونا ما بحثك يك على بيجي هدف تمام يا ربي الشريعه اما الريا ازيتشم ريا تقول بيجي فيغا زوره ام نكار ازي ريا خوتشم تشكي له هيا ام بقي هنا هدف اخو نجن هدف اخو معناه ذات نينا معناه الله بما راضي به ام حياته خو لغورا قران بمشينن او انمنيا يعني انسان فكرن بكي جو بيشتي هر 4 سال هر راي خو جاكي بخنا وي صندوق ده ايولو الشريعه يا تشكيو له هيا افزتي سنه الله انسان هر 4 سال هر راي خو بده ومال روني ولو الشريعه تشكيو له كويا مجبور كرابي تبيبك دعوابك مجادله بده اما انسان ولو نابيجو بجنا ميكمنا بارلمانتو چونكي حق بيركي ما زاروكي ما قالك ام قالك تشتكي نوي بيركي ما زاروكي ما اما حق الله فيغا غمناكي الله او تشكي تشكيلو كوايم فيغا اسوا بفرسم غزه بن اشكالات فلسطين دي بيركا خو وزاروكي خو وديا خو باوي خو دي فروشه جو فيغا يهودي بيجن ديا خو زاروكي خو بيركا خو بفروشما امي غزه نتا دولوكي تولوناكي شو ما تقولوا ناكي چونكي حقيقة وقت دبي حق انسان ناخوازه اما وقت حق الله حق رب العالمين ايقوما داي دنياي انسان زحف سفك عملتك حق الله تعفيجي سانكي هيج روكي نافا قريجم الله لكن انسان مكمن انسان موحد حق الله وقت سرويناكي واري بحث كرتن نا جناخو نا زاروكيوي نا حياتاوي نا مال وملكوي قيمتي هيا چونك حموكي فداتك جبونا الله بقولوا اف شبهاغو اف انسان آفيتنا ميداني هيج معناوي نينا كي بيوي قاعدة رابي واتشتابكي بكوي مجلسي دا يعني رأي خو بده او انسان بشبهه دبي مشرك والله رجع قيامتي حمو عملي جو يكرتنا او يخي توز ودومان وعفو جبونا ونينا او كبا اغري جهنمين او شبهاما يرو احوال الشربو ان شاء الله امي 4 درزه ديكن و امي انا سونا و 300 درزه خو
Shubuna iru avbum. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.